Туғандар мына Нұрс автосалон бұйырса ұрып атат туғандар, мына машина бір içinde. Батпай сыртқа чейин шығып кетті. Мына жақта сода болып отыр туғандар, мына каканей сода болып отыр. Ешке чейин шығып, короче. Ассалаумалейкум, барыңар машина доқтырды. Мына туғандар, мейір көрдіңіз, қанша деген машина тізілді. Туғандар, арзан машинадан баштап бүт қымбат машинаға чейин бар туғандар. Мына мейірде 15-ка келді, 14-ка келді. Не бұл? 15-ка келді. Мына маяқта тұрады. Nexia, Odyssey. Туғандар, өз машина өте көп. Келе өрсеңер болады. Ем алам десе келе өрлеп туғандар. Наличкамен, реальный баларымен елер тұрады потолок деп. Бірақ өзінің қолына қарап тұр. Аррей бер сілкілеп тұрып жүріп береді туғандар. Келе өрсеңер болады. Жай жақты бар, тұрып қойшы. Машина толды туғандар. Емге қызық болса, келгіле алға тоқа наличкамен авторнак болбойт месері башынан айтып отқам туғандар. Мына менде реальный машиналар тұрады, реально сүйлөшөсүңөр, реально торып кылып туруп алып кетесиңер. Ассалаумалейкум. Полный электропакет, электропаковое зеркало, память сидения, эки положения, датчик слепой удержания полоса, антизанос, электробагажник, голосовое управление, круиз-контроль, мультируль, электроручник, туғандар, подогрев и авду сидений. Мына айтқанда көтмір жылытта береді, үшіпта береді. Автохол, драйв мод, электроручник айтылды, подогрев руля, 360 камера, передний задний парктроник, өзің заводской CarPlay. Короче, комплектация full туғандар. Ассалаумалейкум, біздің Нұрс автосалонға бүгін Kia K7 автоунасы келді. Чистый корейс, не такси. 224 000 километр жүрген туғандар. Көрсеңіздер болады, сразу артқы салон бесключевой доступы, кстати, бар. Артқы салон өткенде туғандар, полный подогрев задних сидений, задние шторки бар. Туғандар, машина в идеальном состоянии, вложения вообще не имеет. Родная красота. Так, туғандар, на дискаларына көріп өтсеңіздер болады. 360 камера айтылды. Туғандар, машина свежий перегон. Мында айтқанда, бірінші хозяин Қырғызстанда айдап жүреді. Бұның басы, кімге қызық болса, реальный басын туғандар. Өзіңіздер комментарийге жазып кеткіле, кім басын тапса, бұның басын, біз қоя тұрған басын. Туғандар, менен лично сіздерге подарка бар. Но біздің салон номері 0556 23 20 номерлі қайларыстар. Ассаламалейкум. Туғандар, бүгін біздің Нұрс автосалонға Odyssey келді. Ассаламалейкум деген Odyssey келді туғандар. Көтесін, көріп отасыр, көтесін туғандар. Шығарған жыл 96, 2-3 объемды вложение гурда бар дейді туғандар. Анан коробкада бар дейді. Жоқ, на ходу отода жүрет как бош, бірақ по-любому бар екен да коробкада туғандар. Так, кузовыңдар өзіңдер көргендей. Оформлениесі бар екен. Так, 4 лето, сразу айта кетейді. Так, içine өткенде туғандар, электропакеті бар, мына көрсеңіздер болады. Как положено Odyssey туғандар, до рез 96 шығарған жылы. Так, мына арт жағында көріп өткізер. Самый главный нені сүйіндірді маға. Мына жеті орында бар. Мына жерде ковролин емескен, линолеум емескен де ковролин екен. Ошол сүйіндіріп алып мені туғандар. Вложение еме өзіңдер көріп отасыңдар кузовын. Қалған мен дальше уже позволение болып кетеді туғандар. Бұл жағы стекло мескен, артқы задний айнек мескен, бұл жағы уже еме көрдім бар, қандай болып қалған екен. Так, туғандар, бұның бағасын жақында түр айтайлы сразу даң деп тұрды. Туғандар, бұның бағасы 240 000. Біздің номер 0506 23 20 номерлі қайларыстар. Если кімге мол Odyssey қызық болса, ассаламалейкум. Ассаламалейкум, туғандар, бүгін біздің Нұрс автосалонға бір өзгөче экземпляр келді десем де тұра болады туғандар. 07 2107 туғандар. Шығарған жыл 2009 1.6 инжектор. Оформлениесі бар. Машина без вложений дейді. Туғандар, если череги там, анау вообще жоқ екен, без вложений. Так, шумка чистична берілген туғандар. Мысалы, ешіктерде, потолокто шумка бар екен туғандар. Так, полный өзінің заводской дискаларында туғандар. Көрсеңіздер болды, полный 4 дөңгелектің зима дөңгелек, жаңа дөңгелектер басылған. Так, емесінде көріп өтелік сразу. Панелінде бұны білмеймін, не деп айтады, короче, мына көріп қойғат жібереді. Ана панелінің цветі, мына панелінде тапқой жібереді. Короче, шындай бір байлағалар бар екенде, пионер магнитофон тұрады. Короче, машинадан бір екен туғандар, действительно бір екен. Ештерін ашығандарында мына. Өте грамотка, ашып жауып атқанда туғандар. Ештер чиреген, айырылған, тұтылған жерлер жоқ. Как положено, мына ештерін үнлерін ұқсаңар болады. Туғандар, бұл басын ұқсаңар, енді точно барыңар, жүреңер қармап, жол болса комментарийде мені сөгесіңер, аны мен білем. Бұның басы туғандар 330 000. Кімге қызық болса, есім номерін ұлы жаққа жазып қойым. Есімен чал өресіңер, содалашы өресіңер. Ассаламалейкум.
Assalamu алейкум, туғандар. Туғандар, жалаң арзан машина сұрағандар үшін азыр полный машиналар көргөзүп кетем, арзан машиналар. Туғандар, мына айтканда 80 миңден баштап 200 миңге чейинки баадағы машиналар полный көргөзүп кетем. Туғандар, ар бир машинанын тең кимге кызык болсо, биздин профилде полный обзор бар, туғандар. Полный обзорун көрсөңүздөр болот. Мына кеттик. Биринчиден сапок 170 миң, Мерс 210, 185 миң, Матис райский номерде 130 миң, туғандар, 130 миң Матис. Жигули баасы чечилелек, эсимен сүйлөшүп атабыз азыр. Так, туғандар, мына Нива кыргызский номерде 130 миң бунун баасы. Mazda Кронус, туғандар, 130 миң бунун баасы. Шоха 06, туғандар, бунун баасы 80 миң. Passat 120 миң баасы. Дагы бир Passat 200 миң баасы. Туғандар, мына Golf тройка купе, бунун баасы туғандар 100 миң сом. Көрдүңөр состояние. Туғандар, бул Audi. Сүйлөткөн мындай айтканда. Туғандар, бул на автомате, бунун баасы 140 миң. Эрде мына Passat турат, бунун баасы 80 миң сом. Туғандар, 80 миң сом. 1.8 моно, райский номерде. Жакта да Golf бар, алда кыргызский номерде 1.6 моно, 100 миң сом. Туғандар, мына көрдүңөр, ошол машинанын бүт обзорлору биздин профилде турат. Нурс автосалону 0556 23 27 номерде кайрылып бересиздер. Ассаламу алейкум. Туғандар, бүгүн биздин Нурс автосалонго Семерка 07 издегендер үчүн мына туғандар Семерка келди. Российский номерде чирик-пирик жок, туғандар. Таптаза аппак көңдө, объему 1.6 инжектор, туғандар. Мына капоттун ачып көргөзүп коелучу. Карагачы. Турат чейт мындай. Лишний нерсеси жок экен, туғандар. Так, мына эми обычный Семерканын салону 2006, 1.6 көрсөңүздөр болот, туғандар. Российский номерде чирик нерсеси жок. Көргөзүп койчу биягында. Туғандар, бұның басы реальный бамен шығат азыр. Уасынар аяғы сен ұқсаңар. Так, бұйырса мына кузовында көргөзүп койгон, чириген жерлери жок. Вложение, туғандар, по желанию, мелочный вложениялар бар. Мына серьезный вложение жок кен, туғандар. Эркекче айткандачы. Бұның басы, туғандар, 100 миң сом. Торгу бар. Кимге кызык болсо кайрыласыздар, 0556 23 27 номерде кайрыласыздар. Буйрса басын чечебиз, 100 миң сом тоголок. Торгу бар, бирок. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мына кымбат машина япошка издегендер сиздер үчүн именно, туғандар. Honda Stream 2003 1.7 коробка автомат, туғандар. Вариатор эмес, оформлениясы бар. Туғандар, вложение дөңгөлөктөр экен, 4 дөңгөлөктөн. Анан көрдүңөр, кузовда по желанию, туғандар. Мына мында бамперде монда чыйылган жерлер бар, бирок чирик-пирик сытылган жерлер жок, туғандар. Так, келчү мен изин обзор кылалы. Полный электропакет. Көрсөңүздөр болот, автомат кичинекей мини Android монитор турат, туғандар. Мына аккуратный таза Honda Stream келип калды бизге. Так, актаганда тартып койчу мына. 7 орунду как положено, туғандар. Мына 7 орун тең бар. Так, 2003 1.7 туғандар. Автоматты. Мына көрсөңүздөр болот, кузовун полный көргүзөт, туғандар. Мына айтканда арткы капталдар бүт жакшы экен, только мо передний частта кичине бамперде эми крылоза мятина бар экен, артак шпакелдер көрүнбөйт, туғандар. Шпакел айрылып калган, тытылып калган деле жерлер көрүнбөйт. Туғандар, бунун баасы реально коелу 390 миң сом. Анча-мынча эле торгу бар, туғандар. Өтө эле минимальный торгда, действительно. Кимге кызык болсо 0556 23 27 номерде кайрылып бересиздер. Буйрса бул машина биздин Нурс автосалонунда турат. Ассаламу алейкум. Так, туғандар, бүгүн биздин Нурс автосалонго семейный минивэн келди, туғандар. Volkswagen Шарран чыгарган жылы 98 2.8 бензин, туғандар, и газы да бар экен. На автомате сразу айта кетейин. Жүсөбүз сразу ичин обзор кылам, туғандар. Мына телефонду бар экен тежери. Сагамга кызыктырган нерсе телефон болот да, алдыр. Могу Шарранда телефон турат, туғандар. Көрсөңүздөр болот. 98 2.8 на автомате, туғандар. Мына капитанский сиденье, полный электропакети бар. Американецте, туғандар, капитанский сиденьелер менен бар. Газы дагы бар. Так, 4 дөңгөлөгү тең зимада экен, туғандар. Вложениясы газдын фильтриндейт эси. Анан дагы бир по мелочи вложениялар бар, туғандар. Өтө эле мелочь да эми. Бунун чыгарганда 98 2.8 газ бензини бар. На автомате, автоматта теппей жугуп койт, как положено жүрөт экен, туғандар. Бунун баасын айта кетели 340 миң дейт. Сода жолдору бар, туғандар. Обмен болсо дагы боло берет дейт, туғандар. Бияка ылдый жагыбызга номерибизди жазып коебуз, 0556 23 27 номерине кайрылып бересиздер. Буйрса биздин автосалондо турат. Ассаламу алейкум.
Assalamu alaikum апайчиктер, кандайсыздар? Буюрса биздин Нурс автосалонго Lexus GS 300 келди туугандар. 2003 3 куб. Туугандар, көп эле баягы рестайлингти жабышат да, рестайлингти сүйөт туугандар, бирок могу рестайлингтен караганда өтө мотор живучий, май жебейт, 3 куб. Коробкасы да реальный. Рестайлингтен караганда могуну алсаңар, мына айтканда не ошибаешься туугандар, эми билбейм, бирок өзүм менен көргөндө мындай кузов өзүнүн родной цветинде да, ошол үчүн могу лактарды өчүп анча мынча немелери бар экен. Оформлениясы бар, 4 дөңгөлөктөн дискада, зима дөңгөлөктөр басылган, люктагы бар, мына потолокта көрбөсөң лактары өчүп калган да туугандар. Бунун баарын бүт как положено кылынат. Полный электропакет, память сидений, эки положения бар, электросиденье, автомат, подогрев передних сидений, Android монитор турат, өзүн как положено эми мультируль там немелери бар да туугандар. Неубиваемый, короче. Кожун салонда полный кожун салонда. Эва көлүк килемчелери салынган, кожаларды айрылган, тутулган жерлери жок экен туугандар. Көрсөңүздөр болот. 2003 задний камера вид бар экен. 2003 3 куб туугандар, без вложений дейт. Вообще вложений жок дейт. Мына айтканда целый поехал экен. Туугандар, бунун баасы 445 миң сом. Кимге кызык болсо биздин Нурс автосалонунда турат. Номерибиз 0556 23 20 70 номерине кайрыла бериңиздер. Ассаламу алейкум. Так, туугандар, бүгүн дагы экинчи биздин Nexia'быз, Nexia 2 туугандар, российский номерде. Бунун баасы да реальный баа менен чыгып атат. Полный документтер ордуна экен, жай туугандар, полный СТС, ПТС бүт бар экен, страховкасына чейин бар го дейм. Так, вложениясы туугандар, дөңгөлөктөр, 4 дөңгөлөктүү вложения, лето менен турат азырчы. Анан кийин дагы по мелочам вложениялар бар, ходовой частта. Туугандар, бунун башын сразу айтайын, 130 миң сом. Эми бергиле ичин бир обзор кылып коелу. Так, самыган туугандар, 2009 1.5 8 клапан туугандар, 8 клапан, эң мындай кичине надежныйраак мотор да. Мына көрсөңүздөр болот. Арткы салондордун как положено бүт баары ордунда, жакшы эле бурат. Чириктер эми конечно бар туугандар, жок эмес. Багажда жабылбай калыптыр, токка ачылып жүрөт экен туугандар. Мында могу коробка чириктер көрсөңөр болот, анча мынча чириктер бар. Болду да туугандар. Башка өтө деле серьезный вложение жок. Бул Nexia кимге кызык болсо 0556 23 20 70 номерине кайрыла бериңиздер. Баасы 130 миң, 1.5 8 клапан. Сразу эле айта кетейин туугандар баасын. Кимге кызык болсо 0556 23 20 70 номерине кайрыла бериңиздер. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туугандар, бүгүн биздин Нурс автосалонго туугандар Nexia келди. Nexia как пирожки болот. Nexia сурагандарда издегендер өтө көп болот туугандар. Мына эми Nexia'ны көрүңүздөр. Так, оформлениясы бар туугандар. Моторун көрдүңөр мына, капотун алдын сразу мына көргөзө кетели, как положено, май жебейт экен туугандар. Май жебейт деди. Датсечки тептим мен өзүм, эркекче айтайын. Вообще май кырыткан жок. Мына 4 дөңгөлөктөн зимада бордовый цветте чейип турат мына жерде, короче. Мына туугандар, полный электропакет. Как положено, Nexia бирдин салон туугандар. 2006 1.5 объемдо туугандар, 16 клапан. Мына артында тарткычу, аккуратный, таза. Чирик-бириктер анча-мынча эле бар экен туугандар, анча-мынча эле да мындай. Ата кузовто өзүндө мындай көрүнбөйт чириктери. Анча-мынча эле бар экен туугандар. Бунун баасын жакындатып эле реальный кылып айтайын туугандар. Вложениялар бар, конечно, по мелочам да, бирок өтө эле мелочный вложениялар. Там лобовойдо трещина, анан глушителдин ылдый жагында тоже тешик бар экен да, ал мелочный туугандар. 0556 23 20 70 номерине кайрыла бериңиздер. Бунун баасы 165 миң сом туугандар. Анча-мынча эле торг бар, реальный баа менен чыкты. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, биздин Нурс автосалонго туугандар, идеальный без вложения издегендер үчүн Honda Odyssey келди. Чыгарылган жылы 2003 абсолют туугандар комплектациясы. Билесиңер абсолют кандай болот туугандар? Родной окраска экен, машинанын бир эле могу получается левый крыло освеженный экен туугандар. Калган бүт родной окраска экен. Азыр капотунда бир ачып көргөзөйүн. Туугандар, капотунда бир ачып туруп, мындай бир капоттун алдын көрүп калбачы, мындай реально бир караган, айдаган мындай. Машина түшүнгөн бир байка айдайт экен да, мынча. Азыр көрөсүңөр, полный ички салонда обзор болот. Так, 4 дөңгөлөктөр на дисках, зима дөңгөлөктөр салынган, эс айтат, лето дөңгөлөктөр полный подарка кетет дейт туугандар, үйдө жүрөт дейт гаражда. Полный электропакет, электробаковый зеркало, электрический сиденье туугандар, мына көрсөңүздөр болот. 212 миң километр жүрүп туруп, пробеги салонда ичип таптаза туугандар, химчисканын вообще кереги жок да машина. Топка аласыңар, айдайсыңар без вложений. Мына арткы сиденьяларды көргөз кой, биякты сразу үчүнчү рядда бир тартып кет. Так, туугандар, бунун баасын сразу жакындатып айтайлы. Оформлениясы бар, машина без вложений, действительно без вложений. Газ бензин туугандар, еще газ бензин 2-3 объемдо.
Туугандар, бун без вложений муну аласыңар, айдайсыңар. Бун баасы $7,000 туугандар. Мындай сомго которгондо 610 000 сом болот экен. Анча мынча эле торп бар туугандар. Эс номерин ылы жакка жазып коебуз. Кайрылуу бересиздер. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Туугандар, кандайсыздар? Туугандар, сразу видео башталарда баарыңыздарга рахматты айта кетейин. Алла разы болсун туугандар. Чын эртеңки базарга бүт бар даярданып, көбү базарга чыкпай, машиналар өтө көп келди туугандар. Бүгүнчү бир эле машина зорго чыкты, жана Audi эле, билесиңер. Кол вообще бошогон жок туугандар. Тамакта айрылды дегендей. Туугандар, мына машалла, шүгүр Аллага, мына мал жак бетти полный толду. Машиналардын алуу бар туугандар. Кымбат машиналар мына бул жакта турат. Эртең да кымбат машиналар келет буюрса, кымбат машиналар алып келгиле туугандар. Эртең билесиздер, бизде базар болот саат 14:00. Эртең обменге келебиз дегендер да бар болчу. Ошолорду алып келгиле машиналар. Мерден обмен кыласыңарбы, же кандай бир жолдор менен, короче, урабыз эртең. Алып машиналарды полный алып келгиле, тискиле мерге, ККНС туугандар. Буюрса машиналарда толду, кымбат машиналарда, арзан машиналарда толду. Дагы толтурабыз туугандар. Мерге чейин коебуз, батпаса тедиги жолго чейин чыгарабыз туугандар. Прямой эфир тартабыз. Алчуларда келгиле, бизде реальный баа өзүңөр билесиздер. Реальный баа менен чыгарабыз эртең машиналарды. Анан обменге дагы машиналар бар болсо алып келе бергиле туугандар. Может, доплата обмен кылып алсаңар бир варианттардычы алып келе бергиле туугандар. Эртең баскычайын күнү саат 2-де барыңыздар, күтөбүз. Ассаламу алейкум, рахмат. Кечирип коюңуздар, объявление чыккан жок, потому что биз жетишкен жокпуз туугандар, ачык айтканда. 0506 23 20 70 номерди кайрылуу бересиздер. Нурс Автосон кызматыңарда эртең буюрса барыңарды саат 14:00 күтөм. Ассаламу алейкум. Туугандар, биздин Нурс Автосалонго Mitsubishi Karizma келди, чыгарган жылы 2000, объему 1.8 туугандар. На механике, оформлениясы сразу бар. Туугандар, сразу айта кетейин, машинанын кузовунда мындай шпакель айрылган, тытылган жерлери жок экен да. Бул жерде эле капоттун учунда бар. Действительно мери бар. Бирок эси бунда жазылыптыр. 4 дөңгөлөктөн көрсөңүздөр болот. На дисках 20 дөңгөлөктөр басылган. Ондай жеринде бир эле артка крылодо коррозия бар туугандар. Багаждардын артка жагын как положено көрсөңүздөр болот туугандар. Сразу эле столдун ичин көргөзөт эле артка жагын. Бир ичин жабылып калыптыр да. Так, мына полный электропакет, на механике, печкасы, положение туугандар баса печкасында бар деди, и подогрев передний сиденьде бар экен. Эки положениеде, эки сиденьде бар экен. Так, туугандар, бунун баасын сразу жакылып айтайын. Бунун машинанын ошо печканы жасаш керек вложениясынан. Анан дагы бир мелочь нерселер бар. Бул өтө эле мелочный вложение да туугандар. Действительно кузову ровный таза машина келди. Mitsubishi Karizma чыгарган жылы 2008, 1.8 объемдо. Туугандар, на механике туугандар, бунун баасын сразу эле айтайлы, 165 000 сом. Кимге кызык болсо ошо турган Karizma биздин Нурс Автосалонго кайрылуу бересиздер. Буюрса биздин салонго турат. Биздин номерибиз 0506 23 20 70 номерине кайрылуу бересиздер. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туугандар. Объявление тарттырып кеткендер, машиналарын бияка келип токтотуп кеткендер, силерге бир кайрылыш бар да туугандар. Шашпай туруңуздар, видеолорду очту менен киргизели. Вообще жетишкен жокпуз 2 күндөн бери обзор тартканга. Азыр мына көрөсүздөр, машиналар канча машина турат туугандар. Могу бетинде тартсаң болот. Кетти мерден баштап туугандар, полный аягына чейин бүт машиналар толду. Бияк бети дагы мына басынан баштап аягына чейин бүт толду туугандар. Полный тарттымы жакшылап. Мына бул К7 да келди туугандар баса. Бунда обзору бар, бул да кирет. Очередь менен кирет да туугандар. Шашпагыла вообще. Odyssey, Passat, Nissan, дагы эмне, Nexia'лар, 3 Nexia бар туугандар, 3 Nexia бар бизде. Karizma, Mitsubishi, ошонун баары бүт берди туугандар. Келе берсеңер болот. Буюрса кымбатта вариантын, арзанда вариантын кылпай, эки жактан тең алып кетели деп киргизип атабыз туугандар. Барыңарга чоң рахмат, Алла разы болсун туугандар. Буюрса машина толуп калды автосалонго. Бирок алып келе бергиле, машиналар бар болсо, келе бергиле, батырабыз по-любому. Биздин автосалон номери 0506 23 20 70 номердебиз. Кудай буюрса, комментарий жазып, лайк басып, кичине бизди поддержкадан берип койгон туугандар. Атак биз Нурс Автосалон кызматтабыз. Ассаламу алейкум. Туугандар, ассаламу алейкум. Биздин Нурс Автосалонго Passat келген, өзүңөр билесиңер туугандар. Ойлога кимге машина керек, докансы ук калат туугандар. Баса реальный чыгарат. Чыгарган жыл 90, мотордун объему самган 1.8 моно туугандар. Мотор иштегени зың, гидрач бар, как положено туугандар. Мына мотор иштеп аткан угуп атасыңар, нараститель номерат. Мына мотор иштеген өзүңөр угуп атасыңар, тып-тынч иштеп атат туугандар. Акузав өзүңөр көргөндөй, бирок чирип турам, тешилип кеткен, айрылып калган жерлери жок. Мына пойлага самый раз. Ким арзан машина изеп атсаңар, мына сиздер үчүн конкретно билесиңер, Passat'тын проблемалар бул ачылбай. Так, 4 дөңгөлөктөн зима туугандар көрсөңүздөр,
дөңгөлөктөрдө конкрет жизнь экен да. Срочно акча керек дейт тугандар. Горит, не могу дейт, полега кимге керек болсо, дагы бир жолу айта кетейин. 90-18 моно вложение тугандар, генераторун которуш керек да. Пожелание генераторун вообще которуп салыш керек. Болду, азыр аккумулятордун күчү менен оталып атат. А так көрдүңөр мотордун оталышын. Бунун баасы тугандар 60 000 сом. Срочно горит. Кимге кызык болсо 0556 23 27 номерге кайрылыңыздар. Ассаламу алейкум.